Pemirsa Pemkot Denpasar memperkanti sarang pesikian Yowana, MDA Kota Denpasar, Ring Pikeling dan Nyepi, ngemargiang Festival Kesanga tanggal 20 Maret warsane mangkin. Nampenin pemargi nucap Polresta Denpasar pacang nutup sawetara margi utamanya Ring Ubidangan, lapangan Gusti Ngurah Made Agung Puputan Badung ngawit galah tigang sande. Kasih Humas Polresta Denpasar AKP Ketut Sukading Wadarang nutup margi nucap kemargiang antuk nyuksesang Festival Kesange. Manut dane personel pacang kasiagayang ring widangan acara miwah margi saneka tutup. Indik wilangan personel saneka tedunang wenten pitung dasa tiga diri. Margi saneka tutup inucap luwire simpang Jalan Gajah Mada, Jalan Arjuna ke sisi Kangin, kauduhang ngelintangin sisi Klod ring margi Sumatera. Selanturnya nih simpang Jalan Udayana, Jalan Baliton ke sisi Kaje katutup, tur kauduhang ngelintangin sisi Kau ring margi Beliton. Lantur ring simpang Debes, Jalan Hasanuddin, Jalan Udayana, ring sisi Kaje katutup raris kauduhang lintangin sisi Kelod, margi Sutoyo. Paiketandane ngaptiang majang krame mangdane ngeruruh margi tiosan, yening pacang lintangin margi sanek matutup inucap. Lianan punike kaaptiang krame sidengician sokongan, ring pemargi Festival Kesange, mangde memargi antar tur terepti. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.